Ketheka mutegerio Weru TV na ngucokire nkatho cia mwanya muno no ntobwa kona kanya kwatania batu Nteto cia Weru Thaa mwanja yo mwaka yo mweru hirwari tariki 11 mweri wa mbere kana wenda Januari mwaka yo 2024 betwa WINNIE wa Kinyaru. Tukiambirene ati mutaalamu wa gisiasa niwe Oscar nethirite agicumire na kwariria kioto gia sniper na rakuwa kirabu bakwende kioto kia muthaka una gikaura nje muthaka kethira ya tikioto buruna inya auragani bakethira bakeginya no chamba nkoloki. Oscar netete ambere na kuwate kinya ibabatere kwithira kaitaka kioto ikwithira gechwa wa kutibatere kwithira gugiukuma mantu yegie siasa ndoangichio karia kanya kakuthithia uchunguzi bwega uchunguni buthithwa batwira no wengo wari responsible but kinyambere uchunguzi buthithwa ngwitikia kwi arrest tayari chithithitwe kwi antu bagwati antu kithumba na kwithirwa antu bagwati kithumba iri point ikwari probably na organization nionto irithiro igikuo spontaneous probably kurithirwa ni muntu umwe kana bairi bagwati but kwithirwa antu bagwati bakwenda gukinya 10 mwanka thaa ici iri maanisha kwina muntu uria wababanganitie igikuo kiari na mubango na to that end ingwitikia kukethirwa kuna categories probably baraba committed the actual crime ya kumuraga kuna bara probably ba participate gweta gutamwiri but kiria antu bena interest na kyo muno ikwenda kumenya antu baba baraba committed the actual crime na bara batumikite gweta gutamwiri no batumite na mbecha iria ciatumirwo ni ontuteka bomba kwithirwa barita ngugi utheri mbecha financiers iba ubongo baritete mbecha. I think ukatega the manner in which public reacted ntegweteki kinya bara bathithirie this unfortunate act ibari na any expectation that gikuge sniper gikethirwo gigi attract this much attention. It is no longer a county issue. Thaa ici te Meru County yake kwariria gikuo kia sniper ni a national discussion itukona ni attracted attention kinya ya utongeria monka president munini wawe CS wetu Professor Kindiki na itukwira DCI na Professor Kithure Kindiki ukaria bwandene. I think kariba Meru ibagwiritwe so far I progress ira yenderete na arrest ira cienderete ibakwe wakanya bathirio chunkoni kenda bara usikite na gikuke sniper bethirwa bakizukirwa itagaria nionto kukeza gutwika kuyo gugakinya kesi je sniper ithirwe itikumba kwa resolved ikethirwo bwa mbere ikudeny family ya sniper justice bwa zairi ikethirwo embolden kana ikiainya zaidi bara bathithirie this act ya kwithirwo kinya bagita na ndi na mbere ni untukeza kwithirwo limits bara testa bona inachiumba gukinya then bomba kwithirwo inya bakigia courage ekuendelea na mbere na that kind of impunity. That is why it is very paramount that kioto kia sniper kithirwo gikionekana utongeria bwa Meru County kabukethirwa bukia very careful but tikethirwo bagikira siasa ndene ya process eguchwira sniper kioto nonto rira na ndi mantu zambiria kuringithanwa na uchindani bwa gisiasa iza kuonania na ndi injira eguchua ira yumba kwithirwo ikidivert mantu kana attention yantu kuma na aria bari kuchwira sniper kioto kwita na ndi kwambiri gukarazeka injira eguchua ya baria bachindirwe siasa na tuiji siasa ichiathirire bomba kwithirwo bakiringanithwa na mantu zareza kuendelea which is besides the point. Kiria tukwenda I focus ithirwe rio na antu bethirwe baki remain ki trajectory kinya utongeria bwa thirikari bwa Meru County Government bwithirwo bukigwata njira iria akariba Meru bagwete
ya guchwira sniper kioto ite kuringithanwa na siasa. Tugita mbere ni ati ore kuonekete arito baingi batabwithite boya kimpumi cia kiria KCSE kira kirega kurekerwa ntuku ya Jumatatu na arito baingi kuonekana bataumbire kwithira bakiwata grade ya Weta University nende mubunge wa gishiko bunge Kegembe North niwe Julius Thaa munethirite akiariria arito bawikira nkoro chionya na kinyochio kiria baira ati no baithire bageta kiskuru chiotea ya chio technical institutions na kwithira bakibwithia courses mwanya nyira chumba kwithira chibatethio turone bo Thaa munetete ambire na kinya kwariria mantu ege basari akiwa barapo yuleli bo bakethia be mustarini yo ambire kwithira bakiona besai ore baingi batete nambe no kongwira maumiro omega ma igerio bya KCSE ende no mubunge wa Kegembe North Julius Thaa na rutite mukana kiri anto obaran manabo bakuona takabaragwire anonto batia wata ngirende cha ku university ate batigete jire ende be bunge na chukuru ocha kiobundi nikenda kinyawa baithiro bae na kosi icha kubatethia bara batira watire max sio ita university kinyabo ibabwithetie kierikyo na kierio te university yake kwena tertiary institutions urotero ngombere kwa ni C+ kaelo tekoni kwera kwena courses ingire iko given by TVET na institutions yetu ile iko offer nursing ile iko offer into wingi antu baite waita muntu witijira muntu no na D+ na akaitia mwanka ka professor kareka mutai ari mwalimu wa P3 aitia a professor naomba ku ministry of education nombonde is limited. Kuringana noe aliuga utire mwana agwijaga na muntu no ebukirie kuma kinyangirendi ya nthi mwanka gatwika muntu monene na muno akiririkanagia ati mantu megi obundi imewathite na mbere kuwatirwo muno ntuguni ino toro gwetukua we forward githomo technical courses ara muntu agira ruyu etho na gwati stima na ukondika twinto tungi imubwithio ngari na akariyaira kwenda kuira community to focus muno kithomo ikyo kianania mturo neinto norote neinto ndaitari wa muchiwa yote neinto na ndaitari ro chiari ni muchiwe neinto ate mwanya wonde ndawa mwarimu na biu bingi nkurukina wetete manto mege wajani bombasari akiuga bando itiko ikurekerwa na igitare karekerwa anto bakaguneka kuringana na buraba rojereria form cha kuromba mbecha ino basaris anto ibaroyo lele boya mno form sira ikari tatu ambesa ile atoa tukaya na uwazi no te muntu te consider na kienda kwa mno ndikweya community yetu etona ambassador na andisku na ndisku ina ararutere inyingi intere ile muntu Kegembe North kwena utere rwaro twa imagine omberot kana rwaro elekene na Rwanda yatu yire tuwe antu bone mbecha kinyabo nonto ina kwena obatu saidi na bitu mete focus day schools ndenda kueleza antu betu to boarding schools inene to school ya Mawangaos Kegembe North na tukwele ku improve sietu to schools ya Weru kana njia kana Kegembe kumbecha sietu sionde ile ciari cia basaris ile nyingi turaiya itakutukungi lakini tukia na ndi school no mwaudha kwenda percent fulani ile utua kuno ikomba kura mungau ikomba kuthithia mantu yangi turene na mbecha ile ka upload back na no tunogo no batu saidi kinya this time tukaenance basaris muno tunia ndi schools kwa kavati na baraba universities na secondary outside kinya watu haba kuma Kegembe North Peter Class Chabari Kathoshi mwanya muno kiwe ni class Chabari na ntobo wa riboti utogitambire ni ati skuru nyingi cia secondary yetambire no kungwira mpumi njia cia kirikia KCSE muno skuru iri bithete boya nende mubunge wa gishiko bunge kia bori mugambire ndikirinde thirite akiwatania na aciari arito ni nyato ngere ba matura ni bokienda kwithira be kungwira mambura ya weya ni boye wakana prize giving day mambura ya bwithikirite skuru ya Maroroi primary ward-ini ya Kibirichia mubunge akiaria nethirite akiura kiaciari ni nyari to kwithira bakiambararia na kinya kuwata mbaro kithomo ni bokienda rito bakethira bagita mbere na kubwithia boya
ya njira ya ukiri kithomo mubunge wa Burindi kiri Mugambi na watanirite na aciari aritoa mona aturi basukuru ya primary ya Maruru ikiri kiatho kimwe kia mwanya kia ukungwira mpumi na kuguna aritoa bamuba mwaka muthiru basukuru iji performance ya sukuru este mbaya, lakini congratulations bere, lakini unikira nkwenda ndikwenda chukuru ina mwana wena less than 250. So walimu, I know mmefanya kazi, lakini I'm not impressed. My minimum, the last kid, if any, 250. Lazima watu wajue wewe ndio mdosi, si ndio? Mugambi njira ya ukiri shukuru ina abagunite na ubisi yenjero yarimu ekithai yanjire moyo kwa moyo arimu bao moyo kuatela kithomo kiriana bao mengi umetufanyia, kwa kweli watupenda. Ofisi kuu katujengea, walimu wafurahia. Asante mheshimiwa, Redi Kili tunakupenda. Madarasa karekebisha na Mola akubariki. Kwa upendo nao kwetu vyoo karekebisha. Kwa kuomba kwa upendo jiko pia twahitaji. Asante mheshimiwa, Redi Kili tunakupenda. Kiribu Mugambi na ikitema wira ne kathomba kiri ukiria shukuru iji ya Maruru Ntereo iji yazi bienu birio already budgetine na nde approval eja mukona contractor site kakeja waka na inya bring cloud ngodi ya fund manager ne ata wakarere kenda nyumwere tuone ate kadio bring cloud. Sasa watoto ndio tuone tupata tabla pesa kidogo ya kutengeneza hii uwanja, si ndio? Na kumani abo Mugambi na inyilite kuria mungi kuatila kithomo kyo bundi maturene muno kirindu kimbi thekaite ne kauni ontu kithomo kiete kyo guni muno maturene ngugechia kwande kwa ikuthira ngugeire chirio thai ise of employment na ibuji tuan itutangasite makanisa ne jonde na mishemani ya chief ndauga ana baraba kwenda kuthia short courses mieri 3 na mieri 3 twebanengera full scholarship weta Kirwa Polytechnic, weta TVET chietu, weta heavy, weta Kome na weta Ruby Polytechnic 100% full scholarship na tuenana 753 baraba ka report mweri jojo nara TVET bado mere masonry, bado mere carpentry, bado mere electricity, bado mere mado plumbing na inyakore ekoroba tugaikia ni untu bakothoma mantu cha kuruga au itabobo atethe muno kuthirio kya buri maturene kithomo kiambiritie igo twekete community yetu ya buri ikoromba mpa kila kitu mpa vivelia itokoromba mheshimiwa. Excuse me reverend, eto litane anto kurega kuromba muno nawe na inya nawe na njara ijiri na metho jairi. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Iboya Kelvin Kimathi oreo kongwira kwa mpumichia kierio ya KCSE gwetete ambere nthiurune yonthe arito barabata ombere kwithira bakiwata grade ya C+ era niyo grade ya Wete University Batari. Mwarimu munene wa skuru ya Karumo Titi ainara baikirite nya aibaira ati bagakwa nkorono baithire bagieta ki skuru chia TVET na kwithira bakiboithia course mwanya. Kaitene kanto baitete na mbere kuwirirwa mpumitie KCSE kwina ana bangi kithomba bauneki nkoro na bangi kinyau kwa moyo nontu batawa tire mpumitie iguru ituminende mwarimu munene ochukuru ya mathomo ya kiubundi note ya Flora Kanyua awite kwina kanya kana bawitithia na mbere mathomo yao. We have a chance for them na nito kuma mold maume maisiana siena skills ile irendekana thini wa our Kenyan society today. Na joke ni mere nwa wambiririe kuma craft diploma warikia diploma uka advance to a degree
and proceed to the highest level of education through kogo no atuge aukite karumo nituramuva the basics foundation avoteru ku advance athie nginya to the university level wakuria ngienda gukinya mathomo rimake kanyuwite kosi cia kiubundi ciena maunia maingi na ya mega nkurukie kosi ingi akiromba na baba te akwe moyo wega wa kosi cia TVET ni hands on koguo nituvesaga mwana skills such that ni auma sukuru athie nginya andike he becomes an employer tondu once arugora ruta tuge ni mwana tuthomithitie ekite electrical and electronics ucio ni mwana wina wiring concepts koguo no avote kuandika andu wengi na engi meaning once twamuva the skill ni avotaga rugo tuika independent unlike maybe a theoretical course ngurukie wite iba kuibangania kenda kwanira mutalene yumweru ya CBC tondu ni turona ru thaino the education system has changed ni turevariria as TVET institutions riu turavesana CBET courses in preparation of CBC nikio nirauga previously twayetaga course taru ya diploma in the CBET we are calling it level 6 that means netura prepare aria maraukaru from the CBC magitukorereria ru makoretwe prepared tondu already that is what we are implementing kuma last September krathi kira twa sokiria in September asio on the mareka CBET courses and this is too much on the hands on nitura ensure that most of the training ira take place in the workshops nigo mwana akorwe aina that skill concept na nontubwe tumike batire mwene micheni na mwerekerio sukuru ya St Dorothy School Masimo Nteretia Mekinduri na rombete thirikari utetheria kinya sukuru cia mtu kiumba kuibangania nontubwa CBC akiwa imweno iremerwe batu tu tayari CBC tu tayari na itukomea kwina challenges nyingi mono lakini tu tayari kabisa ni ntoba go face challenges hiyo kira tomba kuria ne ati thirikari ikiga intobire kugane ntoba gutetheria CBC bakorerwa ni chukuru cia private no nto kinyana baba i private no ana bathirikari na we private imwe chiumba kwethera chi na challenges nyingi mono no ntoba kuona intobio on the birabi kwendekane ntoba CBC na batungeria bakithomo ntere ibarombete aciari kureka kweyana ngwika itakaraba bati kwethira bai cukuru bakio ntubibo kucia kithomo na nyuma bunene. Some learners drop out of school and they end up working either loiter in the town, work as casual laborers. Others work also in Mira farm, which becomes a source of livelihood for some of the family. Mono riria ana ba engage in economic activities teka kwithira kwibuja mono kinya baituga kana baewe nguginja ciao lakini ndende ni karenji aciari nyathoka mwana nguginja mweka nyombe kwenderia kithomo kiawe kendomba gutwika muntu gutegemerwa nyumene. The issue of early pregnancy of girls is also another problem which need to be addressed. Learners, some of them indulge in drugs, could be Mira and other things. We need to address this issue so that our learners will not drop out of school. In the case of early marriage can also the menace of early marriage can also be reduced. Bareti yegitara graduation PP2 St Dorothy na misa yokenera mpuminji ya KCP mwaka muthiru na araba atongerete milioni ya Pakistan. Ana 44 wetete good national schools na bau bange bajukua extra county schools iri anjeka kabisa. Wow. Tukale abona aru tuchokeria murungu nkatho na kinya guchokeria aciari nkatho na alimu na kinyana bongwa na ntuba kuthithia bubwega. Kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika. Kathosha mwanya muno kiwe mukiri wa mithika na kiwe mutegeri no ntobwa kwithira witite ambere na kromira Nteto cia Weru Thaa mwanja tunogokia nini ogeta kuraya.
Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na harakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuakurekera mtu. Wa afya plus. Afya plus. Joy motu. He, jona mwanga vitamins na minerals. Anti de borugere. Kutegewe bomweke. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket erere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Lives of two young girls. My star sign is lucky. Something good will happen. Yani mom na dad wana fight na wewe kazi yako ni zodiac signs. Raised by secrets. There's a lot going on at the moment in this house. It's either balota tumeyo pesa or else is about to be changed forever when their true identity is uncovered. That girl is not his daughter. That Nteto will prove me right. I'm really concerned. If they treat her like an outcast, she'll definitely go back to their family. In the brand new unmissable Zari starts 23 October only on Maisha Magic Plus channel 163 on DSTV Access, GoTV Plus channel 3. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Gakwatwo geni na nkatho cia mwanya muno no ntobo wa kwithira witite ambere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokera ni ati mukaririete wa kiama ya Nyamita Kimathi Munjuri na kathite Minister wa Urimi na Ndithia Mithika Linturi no ntobo wa kwangira ni nya gukira kimera kia mirana nyirinya thirite aitira na utenga mbete tiotira urimi bwa kimera kibo kwithira bugio kaira nkulokinete ambere na kuria CS aithiretiera kwina mira Research Institute nibo kienda gukethira kwina uchwira ntairo kwa mathina jara yethera ya kiromira kimera kia mira. Mwekariri gitwa kiama kendia bamera kumanya mbene takio Nyamita Kimathi Munjuri liune kathito waziri wa urimi Mithika Linturi no ntubwangu gimbega ila rutite mwaka muthiru ya gukire kimera giki ile gutigira kigina kia milioni 130 nigigutengwa kiri kigina kine kia thirikari mbesa ile jerekerwe kiri miradi ile ya kuamite tawaki bwatho kujamira tena waziri na umbite ndene mwaka yu utochokeria bila tueta mira allocation ki national budget na tomba kuona milioni 130 na milioni 130 uchamba hukumwa ki mira ndira yarere okwa maguma 2020 kwa guma 2020 niyo yambiriria hukira na mirandi yu nebangiri kuyura idariteo na twambiririo kuritira thoko yonte ngui embere ithoko elare na yaire thoko emuringene na thoko yingi ndogo ya thoko ya Kimongoro twambie kuiritira no ntubo kuhakikisha
mira yetu itumigwithia na njira yotheru bura bwothe bumbika na kere mwaka ujwa ngiri jere ja 24 monjoli na utewa zili nturi kongera kainya kile gotigera sukuru ya kuthithira usunkuni bwa mira ile thiretwe mbangane kwa kita kanene leune gwakwa na kwambira kuruta ngugi sukuru ile ya monjoli ya kugerenda milioni 600 wambere na bwe tomi kabisa mwaka 2023 iturari na challenge nene muno ya mira kure wa pest na itukomenya twende mira ira ataki muno ipest ni mira mbaine etiwirawa mbaine teka romboleo no wo so kana teka ro fertilizer kato kuwa target yetu na focus yetu dai na already tuina communication na waziri na ito ya nitemanto yake in directorate na pia ito shete manto ya na MP vetu ni ati institution ira ya planeri ya Mira Research Institute ewe kipao mbele na nonto da iba ati tu taxpayer toriwa bila bikwenda kaitobia kidogo muno milioni 600 kithaka ito yanire kenda tomba kuambiriria kuelezwa ni ataalamu injira ile kutomba wiki ngazio na pesi yiko ya kuthukangia mira monjori yakiuga skuru ino igatetheria nene kuthiria mathina maingi malama kumera muno kire thoko janja itwethirite twina challenge nene muno ki muno thoko ira njaru ira tumbi totonya itongere tu thoko ya Israel itukomenya exporter baba ingi ibagwatiri mirio Israel na Mira Research Institute ye ikaomba tutethia tumbe kuona njira cio theru iratomba upaki na cio mira yetu kenda yombo comply na requirements cia thoko yontwe ya Israel na tuiwateletie Research Institute yeu tukaomba utonya thoko na iraingi na kinya bira twa laumia irwa kuingirwa thoko yonto Ulaya tomba kwalilia ni hata tomba weta ita safari utokomba uchoka thoko ni ira mwikali tojo anyamita na thithina mbere na kuria bunge muno balaba Meru kugwata mbaru muradio jo amana gutigera kigina kia mira kire budget ya mwaka wa 2024 na 2025 ni kuongelwa na nonto minister no yetu katu mwira ringe already aina request aina proposal cia kuma kalro utevinge vitiere ikuwatanira na MP to allocate milioni 600 ikwendeka kenda twithira twina Mira Research Institute tukuria MP vetu batongere twirendekere kinyawe aitola kwawe buri katu irendekere iwe chairman wa MP ba katu target kwithira twina no 10 bilioni imwe ndene budget ya 2024-2025 10 bilioni imwe na pia tumbe kuona supplementary mweno ogu okagita gaka monjore luga thina wa gibaro jirwa kwigana kirore mibwa mira ni thina nene mpaka thaino na kuno bataru bwa thirikari nene kulaithire thina ino kire mwaka oju wa 2024 wayele virato kwenda muno ni roi barabara ofisi nei iba twirire twenje boho simo cia project cia Mira lakini twekia maituonete ati roi rora romboho rutio tutethia kiri urimi bwa Mira vira twirite waziri ne ati batwe turi antu ba Mira na muno area yembe na Tiania East itwalelwe specifically nonto bwa roi rwa water pans na earth dams roi rwa rombo tutethia roi rora kugura yonto kururite otokaomba gwithitwa itwavestite roi rwa kwana rwa tusukuma mieri ingi tha twina twiginya mweri yo nayo twambiriria kura ringi tuketha itwavestite roi rombo tu sustainira kurima Mira kenda tumbo compete na barabangi tukumania bothokone muno antu ba Ethiopia kwina issue nene muno nonto Ethiopia tutigomba ukompete abo production yetu irinde muno na pia ati tutigomba kwithira twina mauri yamwe throughout mwaka kuma muji muneno Nairobi mbeta Antony rangi wa Kathinya.
Kathocia mwanya muno kiwe Anthony kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia Nteto cia Weru Thaa mwanja ntukiru arenga kwendera kaitakia na ntukwentia yo URETERI mupya murunku mwene nyambito wa WINNIE wa Kinyeru.